They see me rolling, they hating, patrolling and trying. Ćao svima, ja sam Šone Škoda. U današnjem klipu ćemo pričati o nečemu što jako malo u našem prostoru priča na YouTube, a to je podupravljanje i preupravljanje. Sada da objasnimo suštinu, šta je šta. Ćemo od preupravljanja krenuti detaljnije tamo gdje sam ja iskusio svoje prvo preupravljanje. Ajmo. Znači, preupravljanje obično se dešava automobilima sa zadnjom vučom gdje je malo pre nasilnim dodavanjem gasa zadnje gume točkovi gubi prijanje i gubite kontrolu zadnjeg kraja. Rješenje ovoga jeste puštanje gasa i kočnice i counter steering. Counter steering efektom, znači kontraupravljanjem ćete auto izbalansirati. Također se može desiti u automobilima sa prednjom vučom, prenaglim kočenjem ili prenaglim puštanjem gasa. Ćete poremetiti balans automobila i doći će do otpuštanja zadnjeg kraja. Sada vas vodim na mjesto gdje se meni takva situacija desila, pa ćemo to malo detaljnije objasniti. Idi malo desno, to je sad levo na desno. Ajde objasnimo šta se desilo. Znači, pogledajte tamo gdje je Audi. To se desilo na leto, ja mislim. Kao što vidite, dosta ima šljunka, ovdje se neki radovi vrše. I ja sam išao, nisam prebrzo išao sam malo preko ograničenja. I problem je bilo kočenja. Ja sam naglo kočio, a kao što znate, prednji diskovi su dosta jači od zadnjih diskova. Zapravo, većina automobila i nema zadnje diskove, ali dobro, ovaj auto jako ima, prednji su mu veći. I još jedna stvar što sam radio, sad mene snimaj. Sam u manualnom menjaču, tako da bi još više, kako da kažem, pridodao kočenju. Stavljao sam u manju brzinu, dizao obrtaje, jer to dosta još više koči prednje točkove, zato što na prednje točkovima ide snaga. I kada dodamo sve, znači prednji diskovi koji su dosta jači od zadnjih, još kočenje motorom i šljunjak na putu, desila se situacija gdje su prosto prednji točkovi previše imali moć kočenja, a zadnji deo automobila samo nastavio da leti. I kao što vidite, vidi se moj prst. I ovdje mi se to desilo i ja sam samo klizao do ovdje, skoro do ivice, i nekako sam uspeo napraviti kontrolu i nastavio u krivini. Moram reći, bilo je do jaja osjećaj, ali tek posle, u trenutku sam se bio usro. Znači, prevelikim kočenjem ovdje mi je zadnji kraj prosto proleteo naprijed, jer mi je prednji kraj dosta imao veću silu kočenja. I ovaj je samo nastavio i tu negdje 90 stepeni sam samo ovdje klizao sa kontraupravljanjem, pokažem vam sada, sa kontraupravljanjem ovako sam išao jedno 5 metara i hvala Bogu se sve ispravilo. Moram naglasiti, nisam držao niti gas, niti kočnicu pri ovom manevru. Da bi se stabilizovalo auto u preupravljanju, zaista najbitnije je da pustite i gas i kočnicu. I sad prelazimo na glavnu temu i ono što najveća vjerojatnoća će se desiti kod nas u Srbiji, podupravljanje. Zašto to kaže? Zato što 90% automobila u Srbiji je sa prednjim pogonom i ovo je odlika automobila, najčešće automobila sa prednjim pogonom, iako se može desiti automobilima sa pogonom sva 4 točka i sa zadnjim. Znači, podupravljanje je situacija kada gubite kontrolu nad prednjim krajem. Može se desiti ako ulazite prebrzo u krivinu ili pri prejakim kočenjem. Sada ću vas isto odvesti na jednu krivinu gdje je jako moguće da se desi podupravljanje. Ne kažem da se meni desilo, ali sad ću vam pokazati to. Sada pogledajte ovu krivinu u kojoj se dešava prebacivanje težine sa jednu na drugu stranu. Naime, ako prebrzo uradite, da vidimo kako će ovaj auto raditi. Ako prebrzo to šaltanje uradite, možete samo nastaviti pravo i završiti vamo. Kada gubite prednji kraj, dešava se da vas auto baca van krivine. Vidite, svi ovi tragovi su pretežno prednji točkovi kako gube prijanje i guraju auto van apexa, van ove
sredine krivine. Kako to sprečite? Način da pravilno sprečite jeste jednostavan, ali mnogo ljudi ga ne radi. Neki ljudi vide da auto ide šire, da ide van krivine, a oni žele da bolje seče krivinu. I šta radi? Oni dodaju još više na volanu, još više ugla. Pravilna stvar što treba da uradite jeste da malo vratite volan ka sredini, da malo ga ispravite i ako vi želite da uđete u tu krivinu oštrije, kada ispravite volan, malo ćete uspostaviti bolje prijanje na gumama i moći ćete da opet prekontrolišete da napravite bolji ugao. Znači, rekao sam da se podupravljanje može desiti ako idete prebrzo u krivinu i ako naglim kočenjem ulazite u krivinu. Znači, ako je situacija da idete prebrzo u krivinu, da malo i desi se podupravljanje, brzo reagujte, smanjite malo ugao volana, ali nemojte puštati gas u slučaju da je prebrzo. Malo, samo lagano pustite, ali nemojte potpunosti jer vam može zadnji kraj izaći. A ako kočenjem jakim ulazite u krivinu, isto važi. Malo je pustite, nemojte u potpunosti, možete remetiti ravnotežu automobila. Također se podupravljanje može desiti automobilima sa pogonom na 4 točka, uglavnom Audije koji imaju motore iznad prednje osovine locirane, što je dosta generalno automobilima sa motorom koji nalazi se dosta naprijed je dosta teško upravljati i dosta su skloni pod upravljanjem zbog tog teškog nosa. Jedan jako solidan način da izbjegnete sve ove probleme jeste da prilagodite vožnju ako su loše stanje, ako je klizavo na putu i drugo i najvažnije da uzmete dobre gume. Ne vredi koliko god ste oprezni, koliko god dobar vozač bili, ako ste na lošim gumama, desit će vam se jako rano, jako nepredvidljivo podupravljanje, preupravljanje, zavisi kako auto vozite. Znači, molim vas, ako želite ovo da izbjegnete i budete apsolutno sigurni u vožnji, uzmite dobre gume. I sad, ajde za kraj klipa da pokažemo to jedno podupravljanje u autu od 20.000 €. Da, toliko sam. Dajmo.